cái chuyện hôn có thể tụm nào là tụm giống gì hem PM awas hem apply duni pronte lanili video kapak lanting nang le tum download de nang le tum apply me po first bang ke nang le tum sign up kuri nang po la screen log class on si nang le tum mobile number dak nang screen log class on si nang le tum nang le men chibi nang po first ke la pen gender kupi lo male female ma kupi ma la pen nang le tum address chipi nang po la pen address nang le tum address chipi nang po la da pen country bang ke by default la bang wang chui India pu wang chui la pen locality dang nang le tum chipi no la pen nang le tum koloso state ma ke do bom la so state then ba ile tum ya Assam si do Assam state la pen nili ke hujai pen si belongs la si nili hujai select la pen nang le tum pin code chipi ni nang pola da then pin code chipi dat pen nang le tum la da mobile number chipi nang po la so mobile number chipi dat pen nang le tum next ba phone number nang le tum chipi per cho na da pen next ba nang le tum email id bang nang le tum ako chipi thunang po so la so email id ba nang le tum clockly ma email id chipi nang clockly email id pipe lo mo de nang le tum login kuri no dak po la si nang le ex serviceman kalang mo de ex serviceman kalang no kali no la pen aber situ security captcha code do la so security captcha code nang li la so security code adim lo dak nang le type ko nang po la ni le screen lo pa klang so se nang le tum lang pa me la pen la so ting nang le tum claim lo plonte nang le tum la so apot la so hem jitu PM awas yosna po gramin jitu nang le tum apply pon me po ladak nili apa klang son si nang le tum dambo mo next option submit pulau nang le tum click mo submit pu click dan lo plonte email lo nang le kipi email id lo mail wang po nili dal email lo nang pa klang ipo lagi nili email id lo gmail account si nili pi si nili gmail account lo dak mail wang lo la si nila so mail nili nang le tum aing no open kuri la nang pa klang po la lo jitu PG portal po la hello la so email id lo nili open lo ponte na le tum lang tame la da hala link na bothai do hala clear pen la link na bothai do la so link lo click ku lo ponte la next page na po kala so page lo jitu angsong pen jitu appeal dashboard la da pen next bang lots public grievance wo hala da click ku na po second option lo se click ko nai nani chibitu la da pen adar agree pula da click ko no da pen submit ko no submit ko da pen next page dam thu po so na ta next page lo dam det pen nang le tum lang pon eta ar la da ke na hok ta click kuri ri aber la pu scroll kuri ra aber la pu wang bong mo dak more pu option doi la so more pu option lo click ko no dak nang le tum ke tok nai ma ke RU bu to rural development RU bu to po la da pen RU bu to dak pen next page ili tum nang pon doli po next page nang pon det pen ladak aber option do jitu ladak option long click ku lo plonte ladak ile tuman klang ponji jitu lalo pradhan mantri awas yojana gramin rural po laso option long ba click ku na bola so option long ba click ku de pen next option mang ke next click ku lo ponte request representation for new house akimia how I am dapat la next option lo make ladak bang ke nang litum la kini nomor bang le click kuri na so piece lo make nang litum na ta click kuri ang song pen tini nomor option jitu PWL unknown po option doi PWL request representation for new house is status of inclusion in PWL unknown ang song pen pon tin nomor la unknown bang le select tu unknown bang select le plonte dak ako nang apthang ke apply do na po hala so ID nang handai lasi hala bang ke select ri ad baki ba select ri tini number ang song pen jitu ke bang tini number bang le select tu tini number bang unknown bodo labang le select lo jo nang tum belek option select lo pone non son PMAY ID GID punang handai lasi belek bang select ri unknown bang le select tini number ang song pen tini number dei ladet pen non next bang ke ili tum ladak
amen last dak mangke ilitum application la mangke dak mangke ilitum application si tok nai tasi laso application lo manang litum first ke tok nai mangke amen che tok nang po town che tok nang po ladet pen district che tok ik nang po ladet pen post office che tok ik nang po koloso post office ma ilitum nang litum belong sekuri so post office che tok ik nang po ladet pen koloso panchayat ma nang litum kapuri so panchayat nang litum dak che tok po nang po ladet pen block koloso block lo nang litum puri kupia block lo kapuri ladet pen pin code ma ke nang sot lo katema ilitum phan mo nang ka humri thegi pan la pin code bangke kenang sot lo nasi pin code tok det pen ilitum ladak isi normal application tok han po normal application mane hajar ta menang litum pan hiri eda simple tok racho application bangke jenaba dear sir I am eligible for this particular PM Awas Yojana. Dahi mention kuri no je nili kacho handona jiding pilo sita non puda longela lasi ne laso PM Awas Yojana bangke nili eligible lasi nili so bangke nili so hem bangke nili kelong nang ya phansi nili kabor ila pan nili fan hem nang pivet kapu ilitu ladak mention kurlo ne choglo ta request kuri nang po mention kunang po mane request kuri pensi ilitum togik nang po so application bangke dak nili ke tok adu so tengle nang litum tok sita chok so tengle tok sita chok ba lake normal application ilitum na hogle application pi busida koson sike tok ma so teng ilitum tok pono de cholo so teng tok pono po last regards pinang po nangli jitu hiri nangli jitu nangli men chetok no lapan de cholo lapan thanks and regards to tok nangli men chetok no lapan de chok tok gonang ne sanang ne sita nangli details abang chetok don pambi nang that pen laso application tok tang det apit laso apit jitu option do jak ilitum documents upload kune thekte Aadhaar card bank passbook lai huita upload ne sita jongsi ave plonte nalitu khali Aadhaar card le upload kuri chora chok dak nili nang paklang poni koson si upload ku nei ma lapan Aadhaar card talata photo aja bang kaino PDF kuri nei PDF na litum kuri lonte jenwani ki first photo click kuno dare ma tum Google ong damo JPG mane photo pen PDF convert ka kuri la so option select so adim long na litum hiri kuri pono nili dak selection si nili PDF file si nili dak select lo PDF convert kuno ladela so PDF upload kuno note chokke dalipo ako first page when want to lipo ako chokke dalipo jo nili documents ke upload dalo sona raksi nali tunta son upload no lada pen next click kude pen apor nai osap so loading apor nai la loading tang det pen loblon the la loading apor nai la loading tang det pen loblon the next page lang to no nili na pak lang pon po koson lima la next page bangke la son klang po dak ile tum pan reference number punang PG nang long reference number do blonte reference number bunang pi nang long reference number ave blonte doctor era cholo jitu data bang tala ta by default wang nang litum bita chok bi beta chok dai nili ba dak reference number do ko masin nili ba reference number ki bilo pa bi beta chok ba nang litum la pu iri bu chok thangla we la pu down wango nang litum dak nang litum details klang thai po nang litum details klang thai po la so details lang po nik no lapan aber la pu wang bomo la so details pen la pu aber wang det pen dan tu amen celari mod amen sita lar melo pen mobile number hajar sita na litum lar melo dar ben next na litum dak captcha code enter kore no captcha code enter kore no submit kode pen dak video tenglangot submit kode pen dak ile tumhan isi reference number nang PG la support nang letum ci bidding si me support pen si la dak lain ta support pen si mo nang letum apply joy